Hola amigos, benvindo. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Subscribe, and subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy this video. Jangan lupa subscribe sebelum nonton video ini. Benteng Indrabadra. Benteng ini diperkirakan sudah ada jauh sebelum munculnya Kesultanan Aceh Darussalam. I'm just a Hey friends, selamat datang lagi di channel Martulis Ronaldo 07. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Yang terkece, terkeren, terpokoknya di Indonesia Pro. Jadi hari ini kami menuju ke tempat wisata Aceh ataupun di pantai di daerah Aceh Besar di TU. Nah, lokasi di TU. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Bersama dengan my friend. Biarlah, jangan lupa subscribe sebelum nonton video ini. So, ini sedang menuju ke sana. Sekarang sudah jam 5:15 waktu Indonesia Barat. Jadi kami isi bensin dulu sebelum menuju ke sana. Just look on, and I'll look down, and all your fears. Alright guys, kita sudah berada di lokasi di daerah TU. Yo. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. For so much more, all I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. 'Cause I believe. Hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground is where we'll stand. Let go of the brittle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to understand. Kita sudah berada di lokasi Indrabadra di Kabupaten Aceh Besar. Jangan lupa subscribe. Baik guys, kita akan masuk dalam benteng Indrabadra. Oke, Sikidot, let's go. Kru. Nganto aja. Nganto aja no. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. Guys, ini
inilah tempat sejarah yang ada di Aceh, masa perperangan antara Aceh dengan Belanda. Jangan lupa subscribe ya. If I never know, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. Aduh, guys, kita akan masuk ke dalam terowongan. Inilah tempat para persembunyian tentara Aceh dan Belanda di abad tahun 1945. Time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my darling. Where were you when my heart was on the ground? Jadi guys, ini adalah salah satu cerita bahwa inilah tempat sejarah di Aceh, masa perperangan antara Belanda dan Aceh. Nyampu baca abang ha. Dayu beda ke dayu. The fog is estimated to have existed Just do it! Don't let your dreams. long before Beka meja amin. Sultanah Aceh Darussalam. Di tanah. Ubud di tanah. Benteng Indra Badra. Benteng ini diperkirakan sudah ada jauh sebelum munculnya Kesultanan Aceh Darussalam. Setelah munculnya Kesultanan Aceh Darussalam sama pada masa Sultan Iskandar 1607 sampai 1636 Masih. Benteng ini pernah difungsikan sebagai pusat pertahanan utama untuk membendung serang dan mengusir musuh arah Selat Malaka. Kasihan. Oke guys, kita akan melihat kondisi di sini dan suasana di sini. Kita akan melihat benteng yang pernah menjadi pertahanan bagi pahlawan Aceh. Oke, sekidot. Here we